Kiama kirugam. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija Na tumesija. Neure mobo-ini kwa wacihiri mobo-ini niku nikuhorokire ire nikuria cinga cinga kuria thaya kuria gwa mundu okunywo gwa thirikari Eta wathuku kiruga awire akunywo alishunwa nilishunwa mari baya leuko mobine kwa wacihiri akire muikari wa muciariro wa kundu kuriku na ni muthuri we muthuri mundu muniarangu yes ndetwere akinyete ku mobo-ini ri ni ati muci wake ri nyumu wa michieri aliu itongoretie hari gwika kindu gitagwo home makeover rugongoti micie meigi wanaigua home makeover home makeover is not very common tariwe tukirerwo ri the same furniture that we were born and found is probably the same we left. Iwa maciaragwo ugakora giti ukarerwo kahimaro kauma muci ugagitigo ku actually ri andu aige matio ona ndiro ya igirire atia tondu mamekoroku mamekorire ku na gwecio na haria igirire ni arathimeirwo turo so kwendiro nginya ciakagirwo nyumba kuri ciakagirwo nyumba theini nigetha ati ona muici angimeia ri angihota kumiruta yuko acihiri muru yoruta kuria gwa kana siri na ne thiko ici do monteli Adel mote Kenya kana siri ni marika mathiangu ana kale marika mamuthuri wake kana karani ni kana Eta o Kenya kana icio tukandero ke Del Monte no muru ruta wira kuuri ni arauire ke aciari ake nyumba kindu gitagwo home makeover na no wega kurora aciari ono maikare wega arahurira muratoria waitu ukoragwo na waka chopu nyiri witagwo murage wake wa modern furniture Pacific aramwende ndo surprise ciari yakwa maikara ta choba arakiuria specialist moro yara muria ukwenda iriko gwicia China gwicia Indonesia twara kiroreka ate kirio kwenda aeru kindu kia mbere ndaya TV study meherie kabati rikiraina ni akwambatia rikiraina rugongo ni mobo-ini tumetha turia tuharukanaga tuna twega kirathi iguru harukanaga uguo ta ikombe na ara ba surprise ginya na manani stick na key ndi mobo-ini ndi twiga ira chade ndio ndi cia wache maragu atiriri kwa wache ri gutira suguo suburia kwina thuburia cia maendeleo suburia ciao ri kitu ira imatu ni mukuro Toza igwa gimera umehana tosi na mukuro wakurumania ri ira umata mundu wejetwo mwejerere nguru and of course geta maendeleo ta mauro ngoro mobo-ini ri you attract your neighbors of course uhoro wa kihunja ri everybody is curious guka kuona maendeleo maya riwa timia maroka maingirite kwa mutumia aje akamera atiri bagikonyo achia guonie uchia gaka atiriri ndia igua ndanogoka
akahinguriro rikiraina agite ni atia gwacie akiro ichine chia murage ni cio turagurirwo waichi goyo witu ri yaragwire tuikare tandu machi ari aciarire niwe tumia maroka atiriri nyaichiga ni ndaigua kwena mute we guku mute ndeto irangorire o mucie riu ne kanuo kunyihia tonyo na ki na thiini we onere na we igwe na we igwire mute wakati fiere raini kuretirwo ku mount wo ndaigwire mauga ni mountain itoe kana ni mount Kinya kana ni kire biro iruka ni kia jai taba ikare ha ni honde twekireire he haya aya ne doyu ya tididi riu ndachoka wakwa ndikuigua tata ikare atiri kana nguru toki guciara nakuo tigwika ati tikutema mundu arakigua tendega-ini atiriri riu giki kirakinyetie ki yana icho ndaigua ne 200 cio ni ahungia itura maraciheane ndaigua ne 200 na no choke mombe moke marore haria kiroka tondu nigetha kihingo kio guo ri no anikira batara wari mutumia rugia atiri inya ichinga no jeterio ta giki tume maramura yakuo ngihingura ni waita irio yeti giki ni kirenda warie wake rubajari wazitingi unake wachiri eto nake ni ekimagira na is a brewer ekimagira meigo ni araigua very left out ni undu wa inquisitiveness yara atake tondu atumia arata mutumia ake ni athuri ao nao no ara no arata mini magukinyia roboti mamwire kwa wachihiri kuu no mwago na mute maramwira atiri kwa wachihiri kwana kwangaba na mutai nuno ria ngaba na chuhaga na giti akiariria andu kwina giti kirachuha gicemba kiu rakwia ona ya twathiete kwa mutai wa kagweri giake giti achuha gicemba kiao kia wachi kundu kou kwina mwago na ni ngweto ucio kou uguo wiyuricie tondu kaundu kau tiko andu hau ndagika igiri waikara ugicunga korwo nduraria atiriri nie ndagicungite ikaito kiaragia na kina nginya ihoro ria gwikira chai te ihoro Morati danyitete ki chai hena handu haguoko chai na ni miena eri ihoro wachi na kina wia tiri inya ichiga owe gatiriri tona nie dekirio moramati wa ido iriku ichi athuri aratakwa ri utiende matonya kundu kuu mone marido mau na tondu indo icio ni marido mariro ri gwichiria nigetha athuri arata nao matige ukinjuria kiuria ni ndiranoga gutariria yes maundu mama mundu enda gwakeyonera akorio riu ukienda atia mucuri wa nie nuona giki gichuhoka giki kimwe igacoka igabiririka mundu agathie left na right okay one seater ni kio ndenda turikarire na tigo kwihoya ni ukuhutiria tondu wi wakwa na guku niki ni gwakwa kiigu haria gicaku ha turi haia hwai
Ni balcony areta githaku. Keigua githaku. Getha apeje mokari. Mori agamera mundu athiha. Muchuha weha. Ria. Wako giana ne mutumia ni aretekeri. Ni aretekeri. Arauga ne ukiga hau mweri ndu wa eko. Akire muiganu mweri ucio. Mweri ni ona ne muige. Yes. Mo kama ikarira maigua ri. Kiundu kiu kiama umari. Maiganire. Unakio kiigua hau ri. Nake araturendithia uhoro. Andu moke. Uri maroka. Achi. Ye kiri. Diata ukuhenia. Ndikiriga kuria kwa muta. Wa Mathai. Iri ari mubunge wa Tetu. Iti ikara wega iki. Leo koigwa uria gikuhombo ya gitinge hinya mundu. Atiriri. Kiuritwo michumari ha. Ici ti cia michumari nawe. Cia michumari kene ya chuma. Atiro vau handu hariku. Ici sonde kagirwo kuria China oye. Yokete na meri. Nikia hondo kawega. Na riu giki mundu angenywa ni akumenya ni kamwoire. Tono ndeigwa tandira kuo ni makumbi. Ni murahitetie muno ni gukiiga nyumba. Giki ona muthondeki agithondeka ri. Enda agiikarage hakiri. Na niwona giki ona ni piendire na guku tondu riri. Kire hingura ri. Ongongo ni tingihita. Guku ri. Ni kuguorio guoke gutapambana. Guku rungu ya 40 bilioni. Wauga mwendia wake aretwo au. Etagwo murage. Mwana kiochura rigwa kire muchekeke na maundu ma maendeleo atia. Itikiega wachihiwe. Na ule tugucoka tuikarere zina tabu cia hawa njira. Leo kutuhuragirwo bombo. The village is excited. No, the village has come to dance. Yes. This is the limelight home. It's the model home. Ni atoria gumo. Ona mbere kureheri kiraina. Ona mathuri mathiete gura bara. Warora nako. Tutiagezie kunywa kwa ache tuichuhaga. Kundu kwina maundu we matari ma kawaida. Maendeleo manene. Tatiga. Ukiana gwakaguchia. Re mwamenya lirio njongwa na sofa set. Mwamenya ite cia gukuja na gukujura. Na akoni ora tutwana nawe ri ni ukuruta nyame kwa icio cia mugunda. Yeteke uragi wake otimutuku. Na hari akiri no hatheru. Ni hatheru. Riu we uguthie. Okondo ukorutite nguo icio ikare rwere. Rwere-ini. Negio thamaki. Na ndiraigua kiu kiraturirwo gikia wachi ni gututia reka atia. Tutia. Nikiraida ya gondo kongu. Is causing village excitement. She is trending in the village. Yes. Uyo kakero kango hingorire. Kango hingorire. Yeah. Hey, sad sana. Hey ya. Hey, wache hey tutam. Makio ni raikiria siasa we. Tutiendo horo. Tutiendo horocho. Tutiendo horocho we. Yes.
The politics. Kirathi kiarite. Yes. No na maundu no guo marathie makuhireirie sikuku. Niguo. Na tithi guku ni muthenya munene. Na gutire kindu gia batata gwibanga anyway. Tondu siasa ri. Ono ngiuga we ndwendete siasa ri. Politics plays a lot. You know, politics shapes our lives. Yes. Na tia gutuka kugatene tribal. No andu ni mebanga oria siasa ciao ciekatia. Oria cithiaga. Yes. Taru rwa gukugwitu hari oria kurebangwo. Yes. Mwena oria ungi na okore oria marebanga. Absolutely. Otherwise mungi ikaro guo ri. Mukuhobanirio mukiuga atiriri. Sisi mambo ya siasa tunachia. Ngai akuhea ugi ucio. Yes. Na tetina you know the big guns no maragi faga ona muthamaki wa bururi atinda uga siasa ni kujipanga. Yes. Apparently kurigana ataramu aria marorete ri maruga kithurano gia 2027 will be heavily contested. Yes. And you koroke na heavily sought. And you do not even need to go far. Just go to Bere North. Orie kurahi nagatia. Yes. Eyo ni gukuonia what to expect. Yes. Come 2027. Okugo tu kaundu wa muthende ni fire. Newton nake akauga no karinda no guthiururuka thibitari ndawa. Kamuri arwaru. Kamuri arwaru. Muri muthende mwe. Nimu kwenda muthende ko. Nake na batu akauga Amudende ngita. Wewe Goliathi wewe soprano. Wewe Goliathi wewe soprano. Nitakuaibisha mimi. Sasa wewe uaibisha nani? Wewe soprano. Na besa inaita kagira odiwe? Iwega. Yes. To the tunes of hundreds of millions. It's crazy money for a constituency and a by-election for that matter. Yes. So it tells you 2027 siasa cia 2027 iti yako na atha ni twambire tukirikanira uguo hau ni twambire tukiguanira. Yes. Mambo ya huruma hakuna. Uthie mundu goka guthurira muoyo njira ya muoyo ni tumiri thoma kirikaniro. Uthie mundu kaiguirwo tha ati ndakoragwo ndekaga tukigarora mundu wira uria agutudute kana wira uria arutete akorwa kirigite-ini already. Yes. Na andu ni makianjitie gwibanga ni ateti gwiciama mutaiguaga wacigua 2027 igwiciama ciarahukaga ithurano cia kinya igacoka igathianda cito cia kimera. Kiriago mukohoro no toreona hindi ya thiguku ri rugongo ordinary ri no matatu iria ipuraga ruti ya kwanyu. Yes. No hindi ya thiguku no onaga surprise PSVs. Yes. Ginya cia town service. Yes. Totare ure. Of course the key parties nesikiwekaine I will not go mentioning them. Age matiko tu amagai. No na cio party icio ici nene cia maici nene ri. Tia do the makonerwo mweke tigiti. Yes. Nige kiama uria gikinene na kina ngumo nene ri. No guo contest ikoragwo iguru. Na naguo gutuike gariri mwene kiama kiu ni amenyaga no areka no arenda. It has always been like that. Like Tinga Wood Lego God rest his soul re. Dukaji ati ni tigiti wa gavana wa Nairobi ati ni ugia contest ruo. Kuna watu wanaambiangwa wewe ngoja wewe utatulia. Hera muthoni kidogo. Hera we ni kureherwo nyama haria uri. Hera muthoni. Niki? Leko igua tara igua. We nduraigwa muna nderuga here hau rekio. Here ayo. Kio kiri andu hau. Ustress. Leo wesia masi kwa nini? Make a movie Sonko. Yes. Sonko. Ara register kiama yake. Nyandire kiama yake ni narandikithiria kiama. Yes. Kuria kwa wabici ya registrar of political parties. Yes. Yana kiama ru Sonko. Yana kiama yake. Kiretwo atia kiretwo ni National Economic Development Party. Yes. Nedp. Nedp.
Kina slogan. Akabatire barathondeka slogan. Na ciama ikoretwo cirĩ okuo. Rĩu kĩu nĩ NEDP. Yes. No kaigwe no Sonko no kũroria maũndũ. Na kũnenehia. Yes. Otho kũigua kĩarũgamia gavana Nairobi. NEDP. Netese. Wega biũ. Yes. Ici ciama iria tũigua mũno nĩ ya ODM. UDA, the ruling party. Jubilee. Wiper. Kalonzo. Na Kenya atuĩkire kĩ? Na Kenya cenjia atuĩkire PLP. Yes. Icio nĩ tũgĩciguaga. Ici ingĩ tũciguaga mũno. Kwagĩa ithurano. Kwagĩa ũndũ. Ta gĩkĩ kĩarĩ kĩa Mũite gĩtagwo Sabina. No gĩtũraga na Mũite. Ndigwĩciria. The last time I checked ndiona ta kĩarĩ na Wanjĩgĩ. Tondũ ũrĩa nĩ arũgamaga nakĩo na akahĩtũka Zenetaibu Maina kũrĩa Mathĩra kũu nĩ gwatongoragio nĩ Meri Kevu iria aingĩrĩte na Thabina Meri Kevu Meri Kevu nĩ atuingĩrio ũtongoria-inĩ kĩama gitũ gĩa Thabina nĩ kũrĩ ciama ta PIK Kia Mwau. PIK nĩyo yarĩ ya Mwau. Party of Independent Candidates of Kenya. Na ndĩreciria kĩrĩ okuo. Na rũri rwakĩo nĩ gakĩenge koetwo igũrũ. Kĩama kĩa ngenge. Kĩama kĩa wengenye. Na kũrĩ o gĩkĩ kĩa Agano. Agano nĩ kĩrĩkũ? Gĩa Gatũrũme. Kĩa Mwau re. Arũgama president gĩthurano gĩthiru. Yes. Na kagũtarĩ mũndũ kĩaingĩririe. Adiyo ndigwĩte. Including the party leader. Tondũ rũri rwakĩo nĩ gakoima. Kĩama kĩa Ngoima. Sikere okuo ciama weciona wa Mwangi wa Kĩũnjũrĩ nĩ arĩ kĩama nĩ TSP where he was heavily short-changed during the Jubilee tondũ GNU was almost bigger than Jubilee. But you see, ciama ici nene ri. Yes. Nacio nĩ ikinya handũ ikameria ciama nini. Nĩguo. Nĩgetha maforma strong party. Na Njogoo kwende ameririe NDP ya Raila. Rĩu nĩ wĩragwo Ngoni kĩothi kĩu gĩaku nĩ ũkũhinga. Nĩ tũturanĩre mahinya. Tũthiĩ kũrĩa njĩnũrũ. And that comes with casualties. Ũgakĩrĩrwo hondondo hiare mbea. Yes. Na nĩ ũthiagwo na hondondo ũcio kaonja hanini ũgacoka ũkerwo toka hapo. Enda huko. Kwenda. Lakini chama yangu mlikuwa toka hapo. Na chama yangu kwenda kaanzisha ingine. Subua nani akili hapa. Chama yangu silikuwa na wako wewe. Na utagogwo. Kuna chama yako mtu amesimama nayo. Ndugu yale kinya na gavana. Gachagua. Yes, the Rito wa Gachagua. Yes. He was a GNU governor. Na GNU kwedi yenyerete thirikari nene kinya Mwai wa Kibaki. I think it was a by-election. Yes. Mwai wa Kibaki akiuma State House agithie Ohaya. Ko campaign na Mukajura. Candidate wake amagiake. Ni kwenyerio ni GNU. Akiwa sasa Kĩũnjũrĩ huyo ndio nani? Sasa huyo ni nani huyo? Anatishia nani? Wawe wacha hiyo bloody useless. Na ekerea. Wewe kiaso kwa kile kwa. Vipi sasa kuna chama yangu? Vipi nasimamia watu mpaka Nairobi? Vipi hata babu wawili wakitaka kitu mnapatia? Sasa tuko na chama yetu, na tuko na NDC. Tunafanya NDC? Na tuandikisha papers. Tuko na papers wengi kabisa. Tuandikisha watu ni wedagi ro hapa. He is impeached. Yes. Very now 82. Yes. Same boat. Sisi tuko na chama. Hebu ambia tu oli niko na chama kama nataka. Wewe tu oli. Mimi niko na chama. Shout sana Sonko. Chama no ODM. Na KANU. Life member. You are a political infant. Chama KANU. Wewe ngoja tu wewe unasababisha watu. Vipi vitaigiza watu mpaka Murang'a. Mpaka Mathioya, mbona unaingia ni chama yangu. Ana Sonko kwa karuragia. No Sonko ndio ekũrũria. Tuona jigua hĩndĩ ya campaign ni arehagwo oke ageithania raini yake. Yes. Oguo tu kaingira. Omurihire
agure ndege no mune mbeca iria ukakurehe harambe na akuwe ndus okay agemie andu muge Sonko auma kundu kuri bas na kuri andu mahitũkire githemba kĩu yes head Sonko ari akuwe gukinyira Uhuru ki endorsement na akiagicoka agikwo kwera geshonoka rero akujo makayuka abia ena wathi mweru Kiama yake kia Nedp. And there will be more. No ciguka. Yes. Kiama no kuri giki kia bathi. Kia bathi ni gakira itu. Giko kiaranitie maundu mothe na mbaru. Marangi. Yes. Na ni kuri Kenya National Congress. Kenya National Congress is which one? Kio ito kia Kenya tujipange niguo muoroto wakio. Na iko na shafi. Ikia kia wiki gia shafi. Which one was KNC. Kia Peter Kenneth ni kiriko. Na wesimie kikiari kiriko. For the farmers ni oria. Mone anyakera. No, he left there. He is. He since went to DCP. Yeah, I think he is in DCP. So who's his farmers party? For now, I don't know. Or it was just orphanated. The last time I checked, Nyakera was actually part of Onua DCP Nairobi. Yes, he is. Kwe kijama si gira party. Na Kenya moja. Na Kenya moja. Ni. Ona PNU ekere yakuo. PNU ekoragwo na former CS Munya. Yes. Nekio kiu kia uria. Peter Kenneth nekio kiu gia shafi. Nekio Kenya National Congress. Yes. Thank you Muthoni. Nekio tuna Westmake. Yes. Na Westmake. Na kure Mwangasa party. Wabebe gia kabogo no gituire. Ogetawo tujibebe kana wabebe. Tujibebe. Kiri okuo. Ego getago kana no gitongoria. Getago tujibebe. Yakuria. Yakuria ni chama cha kazi. Chama cha kazi. Tondu Mudavadi ni acuririe giake mbaro-ini. Giake kiari ki? ANC. Did you go away? No, it was consumed by UDA. But Ford Kenya is still existing. Ford Kenya rio kuo. ANC ni mara kiganiriria mondo. Na kemwe ni horo ni arakigiririe bao-ini wega. Iwacio membaro. Tondu kia Mathakarua na Kenya nayo ni acenjirie. Gituika PLP. Yes. You know one of the first andu aria maingirie bunge na Kenya ambere umwe ni Sonko. Yes. In Makadara. Yeah, I think it was 2006 during the by-election. Yes. Ni Sonko aingirie na Kenya. Na gicoka magikira na hanini na Mathakarua tondu gwatuikire ni aratapatapa muno. Darendia policies yake. Akiwa is bigger than the party. Riu nake na kiama giake. Yes. Sonko. Ena Nedp. Mbona Nedp? Mundu kama na usimama, kuja mnione. Niko na chama yangu. Waza Nairobi niteteza. Labda usipige mtoto wangu. Unazinipigia mtoto na niko na chama. Ishi mwel. The best. Ni aigirira kabathi gake kahota okuria. It's a free democracy by the book. Yes. Yes. Yine. Dia. Reure. In December. Tu in December. Na iwa tu in December janga iwe. Karaboka inago ni mundu mara hitaitanaga na wa muthende. Onito ni karishi. Nimeamua Lucia tuibe ya December. December is usually a deadline for very many things. But by now, you know clearly what is not achievable. Yes, by now. Korika na maudu maria wagicete. Yes. Ko achieve 2025. Yes. He moraro guo kamenya atiriri. Okay, we are unless korige kake. Kiama. Agitiringe ka maita maingi. Because I call with you have married or be married by now. I called you have no headway. Sasa wiki tatu. It might be a
mutungatiri wetagwo Ndea wari na Miracle Babies. Could be a miracle marriage. Yes. No December no ni maumagaraga. December ni ire magarire meige because ni undu wa festivities na what have you. Yes. Na kuringana size ya entourage ria umagaraga nayo. You see, there are people who have families, there are people who travel light. Yes. Ndio ni nginya Kenya Railways makiuga ni mongereire mugithi wa mugithi omwe wa guthie Mombasa na gucoka. Yes. Nginya o January. Wakimenya miumagarire ni meige. Ni meige. Na kuringana uria travel ri. Tru mundu akianjia maisha Nairobi ri. Ugithie na gicagiri hindi ya mambura. You travel pretty light. Yes. Na kabagi. Ndio twajia na bagi hetagwo A point. A very by today's standard, that is a very useless bag. Nyamu yari siri ndiriko. Na gatugi. Neta 10. Na ni ya expansion joint ya. Ya igukata hydraulic. Na ndiari nyororo haha iguru. Acha. Nyamu ni mugucoki. Ya o mugucoki ta kiratu. Na mundu huthirite A point ri. Yes. You must be well over 32 years. Probably more. Yes. Yes. Agikore very young. Yes. You must be over 32 years. Na sure the share combat yajes. So you would feel like you are in the army. Okay, traveling like that now because there's some very trendy bags. You call gija na hadu gi charge na ginyaka hadu hagu wekira cable C2C but you charge your device. Okay. Emogo. That is for the bachelors and the bachelorettes. Yes. Digo ke wado na me family. Na family na no itigaine. There are some people men na family but they travel light. Yes. Na hendu no magethie gicagi. Ona radio ni ahuragiruo. Okay, arona kana guthama murathama na rent. Kaulira kia. Msioka? Hebu angalia nimesikia namba 6 kama ni kutoka wanatoka. Na kuambia wametoa vitu nje kwani wanaama na wako na lendia wako na alias. Hebu acha niwaulize. Mama Kazau. Kwani mnaama na mzemi? Pana tunafika nyumbani kidogo. Na kwani mnabeba vitu yote? Mnabeba mpaka TV. There are people who don't travel light. Okora nduthigire ni cia mirigo. Para makija wewe. Tatobera nduthi ithatu. Imwe makuwe. Ewe kene igire ni cia mirigo. Imwe ya mirigo. Na mbere ya ndereba cia na igire. Sasa hiyo ni kusafiri. Never mind ona matihuthagira indo icio ciothe. There are some people who just are overthinker. Yes. Yes. Na gwiki bagi nakio very popular thiko ici. Kio gitagwo muthonie kunjira gitagwo Ghana must go. Okira kana konia kinene. Gitagwo ki Nigeria. Giko na mbica cia beach. Nekiro manguo ndakiona kiu nakio ni gikua murigo wa nguo. Yes. Kio gitire rocine ne load capacity wege kiro tikio rito na kio muno kiendaga nguo. Yes. Na rugongo gitari buti ne ya ngari ri gitiuka yo tandu maikarete akoro gitire buti. You see nekira ihu gito ke Nigeria. Nekira ihu ru ogicuria cia nderi ucoke umire andu gicagiri ni muona ta wa hamurithio ki kana iro ni muona ta wa majoini kule. And you see they also watch Nigeria's movie. The more soundtrack ile iko nacio mundu igatetwo tu 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 Chineke. Ibai ke uro. Ano batikuwa nori. Acha. You see, do ge compete go trend na ndo mokie na suitcase we na ke Nigeria. Yes. Umenya ro bai ro ge shurorio hare iguru wa occupy ri. Ro ke hetia rogwe.
Rutumuka ta ngerima. Mukanjia kwita cia thiini muhumbire na ki na iria ingĩ rutumuka ta ngerima. Na nä å rä instructions å kä rä tå igå rå wa mathomendero tarä amwenera må ndå na usisike kwa masikio gĩcukithio mbathi iretagwo kameme harĩa Kangarĩ. Yes. Kana namu ndukanyite matũ tondũ no atigwo na matũ mau kũu igũrũ mwĩrĩ ũharũrũke. Menyita mwĩrĩ tiga kũnyita matũ ĩtumũke ta kĩmbu. No, mine is a very handy bag. Nĩ kĩega mũno na mĩkuĩre ya nguo. Yes. No nakĩo nĩ kĩendaga handle with care. No ona mĩkora nĩ menyaga gĩtikuaga valuables tondũ kanyũi kamwe tu. Mĩkora nĩ menyaga kĩu gĩkuaga nguo ciake cia mũciĩ. Ĩtikuaga simati. Simati ciĩkĩrwo suitcase. Yes. Kĩu nĩ kĩandĩire nguo ciandĩire use. Alafu mũndũ nĩ akuĩte kĩmbai kĩu gĩkĩnene rĩ. Heo nĩ ahana. Kwĩ nĩ ta kĩondo. No menye waingĩra nakĩo matatũ-inĩ ici cia 14 seater rĩ. Yes. Nĩ ũtuĩranagia na ngari mũno especially ĩkorwo ĩtarĩ andũ. Yes. Nĩgetha ũheo wone gĩtĩ harĩa thutha wa ndereba ũkĩigĩrĩre injini-inĩ. Tondũ gĩtiendagwo nĩ nithani. Gĩtiendagwo. Ici twĩtaga nithani. That is the only place kĩngĩ fit na ũikare nakĩo. Ona mũndũ angĩicita enda gũkĩrĩhĩra gĩtĩ rĩ. Nĩwe wagwo tondũ harĩa ũkĩnyita ũũ hana ta hatarĩ kĩ hatarĩ mũndũ no mburoku mũndũ ũrĩa wĩ thutha na ndũrona nginya nja na mũndũ ũrĩa ũkũingĩra hau nĩ akũroraga mũno na ndakwari akũruma na ngoro rĩu kĩu kĩendaga mbathi kĩendaga mbathi kũndũ gĩgũikio igũrũ kana rungu. Yes. Ona ũngĩtia umbone wĩna maumana rĩ nĩ akwĩraga wĩtie nena nene nĩ akwĩra labda wĩticie ingine isha excel no bagi rũteithagia kwanja mũndũ agĩthama mũno. Very handy and it's waterproof by the way. Rũtingĩra maĩ ĩtarĩ ndarũku rĩ. It's waterproof. Gĩahungwo na nyororo rĩ bas nakĩo mathama merĩ nĩ kĩahurũka. Ona ithama rĩmwe kwanja ũrothama kũndũ kĩhutio tu hani nĩ mĩtare bas maumanuo kĩu nĩ wakiugĩra kwa hĩ. Lakini si bora mtu afike. Bora mtu afike. Kuna wale wa suitcase, kuna wale wa Nigeria baga, kuna wale wa Suria baga, na kuna wale wa kukuja kikomando. Kuna yule tu ana they just pocket. They just pop. Bora charger. Na jeta watanya mwizi ya mudhoni mekira amatu. Earpods. Do earpods millennials. I'll tell you that story another day. Earpods millennials matri auta anasio todo. We are used to things with a leash. Like